Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kafâ ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtefâ. Bardık ataqtan jaratkan Allah Ta'alaga gana bolsun. Allah'tın meyrimi, tınçlığı, berekesi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga, üybülösünü, sahabalarına İslam dindi koldan kolga, yürekten yürekö, oğuzdan oğuzga, estafeta katar bizge amanat katar tavıştap, taştap ötüp ketken murdağı babalarga, iman menen azıqtan yaşap жатқан azık uşul aksakal atalarga, zamandaşlarga. Bizdi görüp, oңдонуp, bizdi görüp, tüzdönüp basam dep, yaşayım dep, ülgü, örnök, sabak alam dep, ösüp, önüp, çoğoyup kele жатқан gelecek musulman muğunga dağı Allah'ın tügöngüs meyrimi jana tınçlık olsun. Andan keyin İslamdağı arı tattуу, arı salmaktуу, arı ukkuluktu bolgon. Jada kalsa beyiş elinin salamdaşuusu bolup eseptelgen. Allah Taala'nın Assalam degen sıfatı menen salamdaşam. Al Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Atalar, ağalar, bugün sizlerde çoğun mayram, çoğun açılış, Kudayga şükür. Baştalgan iştin bütüşü de var. Her bir nesenin çegi bolot, tügönüşü de var. Birok, arganda iştin başında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday, jakşılık ile iş bola turgan bolsa, başında kim Bismillahirrahmanirrahim menen baştabaptır, demek al işi iyigiliksiz bolup tügönüp kalat degen. Men bul meçittin eski kuruluşuna mından bir kança jıl murda gelip 2 gün uşul jerde namaz okup ketken. Anda al uçurda sizlerden uşul eski kiçinekey çakan meçittiңiздердин içi tölönbөгөн, akçası tölönbөгön gaz menen ısıyt ele. Kuday bergen ele de kıskası. Kalaşınça jagat ele. Çakan ele. Oşonda bu jerdegi dostor menen oturup uşul жерде çoңoysa bolобу, çoң meçit kılsa jakşı bolsa kerek деп сүйлөшүп дуа кылганбыз. Oşonda uşul çakan meçitin içinde kiçineke sabak uyuşturganda Munovul göçö menen te etegine barganda sol jakta eken esinden çıkıp kaldı. Kartayıp kalgan bir aksakal uşul ustazın sözün uğam dep tayagı menen tayanıp kelçele orup jatkanda karabay. Barбы жок ben bilmeyim ak içinde. Эми мына ошол мезгилдеги ошол аксакалдардын, жамааттын дуасы кабыл болгон экен, момундай болгон эң мыкты мечит түшүп турат. Кудайга шүгүр. Ыймандуулук ар дайым бизди жакшылыкка жеткирет. Мисалы, Abdülmalik ibn Marwan bir günü özünün jan jokörlөрү menen halife болгондо, Abdülmalik ibn Marwan halife болгон. Elestetin. Prezident degендей söz. Halife болгон. Özünün bütündey jan jokörlөрү menen bazarga girdi. Bazardın bardık katarların kıdırıp akırı balık satkan katarga girip her bir balıktı karmap durup kuyruğun jıttayıverdi. Oң jagынан sol jagынан çoçup ketken vazirleri halifam kulağına şıvırap atat. Balık başından sasıydı. Baş jagın jıttan kuyruğun emes dedi. Abdülmalik ibn Marwan'ı toktop durup үнүн бийик көтөрүп балыктын башынан сасышын менден башка баары билет. Бирок мен ошол сасык жыт куйругуна жеттиби же жете элекпи деп ошону билгени жыттап атам деген. Бул дегени жаш улуулар эгерде ыйманга келсе, анда жаштар, өспүрүмдөр, тестиер балдар, улан кыздардын бүт бардыгы ыймандуу болот деген түшүнүк. Азыр ушундай болду. Аксакалдардын бардыгы намаз, мечит, эң мыкты иштердин үстүндө көрүнгөндүгү үчүн алардын чыйыры изи менен келе жаткан жаштар дагы ыймандуу болду. Кудайга шүгүр. Эми
bir uşul meçit emes. Bir kança meçitlerdi. Kırgızstan boyunca 600'den aşuun meçitlerdi. Jana mingdegen jetimlerdi kepildik alıp, meçitlerdi salıp, terengdigi bir kança terengdikten alıştığı 30-35 kilometreden taza sularda elge çıkarıp, faptardı, mekteplerdi salıp, medreselerdi salıp bizge üçün işletüge berip жатқан бүткүл дүйнөлүк Жаштар Ассамблеясынын Кыргызстандагы ошол офистин президенти доктор Мухаммад Мадыга сөз берейин. معك الميكروفون إن شاء الله. Tamam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله سبحانه. Allah'tın özüne tanıdık bolğan, jaraşkan, gelişken en mıktı sıfatlar menen Allah'tı maktap dаңazalap ötüm. نحمدك يا ربنا على ما أعطيت وما منعت. Allah'ım bizge ılayıktı bolğan nerseni berip, bizge tatıksız bolğan nerseni bermey koygan senin özüne şükür kılam. نحمدك يا ربنا كما حمدك الأولون. Allah'ım bizge çeyinki obolkular seni çegine jetkirip maktaganga hareket kılam. ونحمدك يا ربنا كما سيحمدك القادمون إن شاء الله. Bizden keyinki muun bizden dağı mıktı maktaganday kılıp, maktay turganday kılıp, dаңazalap maktab ötüm. نحمدك يا ربنا على نعمك التي لا تحصى ولا تعد. Allah'ım bizge ölçüsüz, sansız bergen nimetlerine şükür kılıp ötüm. نحمدك يا ربنا حمدا يجعلنا نحشر يوم القيامة تحت لواء الحمد. Allah'ım sen bizge uşunday nimet verdin. Kıyamatta usul kılgan bergen nimetine şükür kılu menen hamd makto aytu jeleginin astında sana görüngüm gelet. ونصلي ونسلم على أفضل وخير رسلك محمد صلى الله عليه وسلم. Elçilerden, peygamberlerin içinden en mıktısı, en abzeli olgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga senin merimindi tile ötüm. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Bolgonda dağı kıyamatga çeyin hiç kaçan üzgültüksüz salavatты tileymin. صلاة وسلاما نستحق بها شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Bolgonda da peygamberge aytılgan salavattın ayınan peygamberin şefaatine tatıktı bola turgan salavatты aytıp dаңazalayım. أيها الإخوة الكرام في هذه المناسبة الطيبة Süyüktü menin bir tuğandarım. Bugünkü en mıhtı azem. افتتاح بيت من بيوت الله عز وجل. Bolgonda da Allah Teala'nın yer betindeki üylerinden bolgan bir üydün açılığı azemi. بيوت الله عز وجل في الأرض الذي نالت التشريف فكانت خير البقاع. Allah Teala'nın yer betindeki üyü al çında böyle en mıhtı sıyırmatka cana sıymıktanuğa tatıktı. ولأنها خير البقاع فالله سبحانه وتعالى أجزل العطاء لمن بناها ولمن عمرها. Bol şunday üy kerek bolsa Allah Teala bul üydü kurgandarga adam balası ölçüp je sanap je tarazalap bir albay turgan mıhtı soğupturdu Allah özü vada kılgan. فقال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. Peygamber kim Allah Teala'nın razılığına jetiş maksatta gana meçit kursa, meçit dese kimdir bir momундай çoң zankaygan 2-3 kavat meçit ele satıp atkandır. Peygamber aytkan kerek bolsa Baktektin, Kögüçköndün uyasınçalık meçit, je meçitke oşonçalık bir eki koçuş su, je kum, je senin eki koşunçalık çoң taş berip koysoň dağı Allah Teala kıyamatta sana çoң meçitin ordunçalık üy jana jer beret. هذا لمن عمر المسجد بماله فبناه وأنشأه. Bul degeni özünün güçü, akçası, baylığı, kapital, dasmiyas menen meçit kurgandarga berilgen ulada bul. أما من عمر المسجد بالصلاة فيه والذكر فيه والعبادة فيه فله أجر كذلك عند الله. Alemi meçittin ikinci kuruluşu. Al meçit açılgandan keyin içine girip namaz oku, Kur'an oku,
zikir çalуу жана башка бардык жакшы самалыктарды өткөрүүгө өзүнчө дагы ушул сыяктуу башка сооптор убада берилген. فأهل المسجد هم ضيوف على الله سبحانه وتعالى. Эгер билсеңиз, мечиттин эли, бул дегени мечитке такай келип намаз 5 убакыт намазды жамаат менен окугандар, Аллах Тааланын коногу. والله سبحانه وتعالى كريم. Аллах Таала айкөл, берешен жана жоомарт. وأوجب على نفسه سبحانه وتعالى أن كل من جاء بيته خرج مكرما. Аллах Таала өзүнө өзү милдет кылган. Ким мечитке сыйынып намаз окууга келгендер эле боло турган болсо, аларды сөзсүз түрдө сыйлык жана сый урмат менен чыгарууну өзү вада кылган. فكما ستأتي إن شاء الله هذه الحجارة وهذا البناء شاهدا لمن بناه عند الله سبحانه وتعالى، سيأتي كذلك شاهدا لمن صلى فيه. Мына бул мечит, таштар, кум, ылай, цемент, суу, буларды сиздер алып келдиңиздер, курдуңуздар, жардам бердиңиздер, салым коштуңуздар. Кудушулар кыяматта сиздин бейишке киришиңизге, тозоктон кутулушуңузга Аллахтын алдында ушул дубал жана кум таштар, суулар жана башка материалдарды бардыгы күбө көтөт. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل هذه النفقة من منفقها، اللهم آمين. Аллах Тааладан суранарым. Аллахым, ушул мечитке салым кошкондор, кайрымдуулук кылгандар, көмөк көрсөтүп жардам бергендер, Аллахым баарынын атынан кемчиликсиз ошол жакшы иштерин кабыл кылган. وأن يكتب لأخينا محمد عبد الله البخاري إن شاء الله الأجر كاملا غير منقوص، وأن يبني له قصرا في الجنة بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. Заnkайган ажарлуу мечиттин ушул жерге түшүшүнө бирден бир себеп болгон Абдулла аль-Бухари деген демирчү, ал кишинин оң желкесине, урпагына Аллах Таала биз эсептеп бүтө алгыс эң мыкты соопторду жазып, кыяматта каз катар тизилген орундуктарда маңдай тескей кылып Аллах бейиште жолуктурусун суранамын. وإذا كان المنفق الكريم فعل ما يجب عليه في ماله فأخرج هذه الصدقة المتقبلة بإذن الله تعالى، بقي واجبنا نحن نحو بيت الله عز وجل. Biz tanımagan uşul Abdullah al-Bukhari çöntөгүнөн чыгарып, biz muhtaç болгон мечитти курганга шымаланып, бел байланып, кайрымдуулук кылгандан кийин ага бере турган жообубуз ушул болсун. Келгилеми? Кол кошуруп отура бербестен мечитке болгон өзүбүздүн милдетибизди билели дагы. Мындан кийин мечиттин экинчи курулушун өзүбүз баштайлы. واجبنا نحن نحو المسجد هو إعماره وجعله بيتا حيا بالصلاة والذكر والعبادة والاستغفار وتعلم القرآن. Экинчи курулуш деген ал ушул биринчи курулушу бүттү. Экинчи курулушу деген ал мечитти чыныгы жандуу, тирик мечит катары элге көрсөтүп, Аллахтын алдына кыяматка барганда мечит биздин зыяныбызга күбөгө өтпөй турган болуп, мечитти дайым 5 убакыт намаз, Кур'ан окуу менен, зикир кылуу менен жана башка эң мыкты иштерди жасоо менен тирик мечит катары элге сунуштап көрсөтөйлү. وإن شاء الله يأتي هذا المسجد شاهدا لكم جميعا عند الله سبحانه وتعالى بأنكم قمتم على إعماره. Буйурса кыяматта Аллахтын алдында ушул мечитке келгендерге 5 убакыт намазды, таравихти, Кур'ан тилаватты жана башка жакшы нерселерди жасагандыгы үчүн мечит Аллахтын алдында кыяматта иншалла ар бирине күбө көтөт. أيها الإخوة الكرام، في هذه المناسبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهل بتكين وفي أهل هذه المنطقة، وأن يغدق علينا وعليكم نعمه وفضله إن شاء الله. Allah Taala'dan ушундай мыкты самалыктан пайдаланып суранарым. Баткен областына караштуу Кадамжай районунун тургундарына ачылып жаткан мыкты мечитинин ачылуу аземинден пайдаланып, Аллахым ушул элге, тургундарга биз айта албаган, жеткире албаган эң мыкты ийгилик жана жакшылыктарды үстүнөн куюлтуп гана бергин. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر إن شاء الله مشاريع الندوة العلمية للشباب الإسلامي في الانتشار في كل قرغستان ما بين مساجد ومستوصفات ومدارس ومراكز وآبار حتى يعم الخير هذا المكان كله إن شاء الله.
Биздин бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы бул мечитти куруу эле өз ишин токтотуп же эшигин кулптап койбойт. Буга чейинки жасап келе жаткан иштерин уланта берет. Тагыраагы мечит куруу, ФАП куруп берүү, таза суу менен камсыз кылуу, жетимдерди кепилдикке алуу жана мектеп медреселерди курууну дагы да уланта берет буюрса. ونتقدم كذلك بالشكر الجزيل للإخوة في الإدارة الحكومية في هذه المنطقة الذين قاموا على إنهاء وتيسير الأوراق. Ушудан пайдаланып, ушул мечиттин бүтүшүнө, салынышына жакындан салым кошуп, кагаз иштерине, документтерине расмийлештирип, мыйзамдаштырып берген бир туугандарга дагы терең ыраазычылык билдирем. كما أن هناك أناس ممكن أنتم لا تعرفونهم ولكن الله عز وجل يعرفهم كان لهم دور كبير في إتمام هذا المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم كذلك إن شاء الله. نعم نقوله هناك أناس ممكن Жана анча-мынча адамдар бир ишти кылышты. Алардын ысымдарын бул жердегилер билбей деле калышы мүмкүн. Чынында эжелер, эжекелер, карындаштар, ага, инилер кайсы бир салымы менен, калем учу менен жакшылык кылышты. Аларга да Аллах Таала эң мыкты, изги жакшы иштерди жазсын. ونتوجه بالشكر الجزيل لوالدنا الكريم حيث يعني ألح وجاء بنفسه إلى بشكيك ليقدم لنا طلبنا هذا المسجد والحمد لله الأمنية التي طلبها تحققت فنسأل الله سبحانه أن يمد في عمره بالصلاة فيه إن شاء الله. Картайып калган жашына карабастан ушул мечиттин ушул жерге түшүп калышына бирден бир себеп болгон оң жагыбыздагы айыштабыздан Аллах Таала ыраазы болсун. Аллах ошол айыштабыз бир топ жашка барып калса дагы ушул мечит ушул жерге түшүп калса жакшы болот эле деп аракет кылып, кайрат кылып тырышкандык үчүн Аллах өмүрүн узун кылып айыштабыздан Аллах ыраазы болсун. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكل اسم هو لك في آخر هذا اللقاء إن شاء الله يا رب العالمين أن تغدق خيرك وفضلك ونعمك على أهل قرغستان وسائر المسلمين اللهم آمين. Sözümün ayağında Allah'ım uşul uçurdan faydalanıp bir ele Kadamjay rayonun turgundarın emes, жалпы Kırgızstan mamleketinin turgundarına Allah'ım her daim iyilikti, jakşılıktı, aldığa ösüğünü, jana turuktuluqtu bergin. Rahmat, Allah razı olsun. Barınızlardan Allah razı olsun. Maşallah, jazakumullah hayır ve barakallahu fikum. Özümdün atımdan, жалпы ушул жердеги тургундардын атынан, Kadamjay райондук администрация башчысы Алгынбай Туралиевичтин атынан, акимдин атынан, бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясынын президенти доктор Мухаммад Мадыга терең ыраазычылык, Аллах разы болсун. Бул кишилер эс алуу дегенди билбейт. Ушинтип өлкөнү кыдырып бүттү. Эми кимдир бирөө тамды бийигирээк салып койсо, түй ата. Эки караш бийик курган эмескенмин да меникин өтүп кетти дешип кызганышыбыз мүмкүн да. Бирок мынау мечит куруп атат, мына Куран жаттап атат, мынау мечитке көбүрөөк каттап атат деп кызганыч боло турган болсо, анда биз утукка жетишебиз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кызгануу деген хасад, көрө албастык өзү жаман адат, жаман мүнөз бул, дарт бул. Жүрөктү карартып берген эң жаман дарт. Пайгамбар айткан. Бирок эки нерседе кызгансаң, көрө албастык кылсаң, тескеринче сооп аласың деген. Биринчиси, бир бай бар, дайым кайрымдуулук кылат. Ифтар берет, жетимдерди кепилдик алат. Ошондо ошого суктанып, менин да ушундай байлыгым болгондо, мен да жардам бермекмин, кайрымдуулук кылмакмын. Сооптун бүт бардыгын ушул алып кетти деп кызгансаңыз, кызганган сайын сооп ала бересиз да. Бирок эртелиге бир эки жолу кызганып коюп сооп ала берейин деген өзү чекилик өзү. Кызгангандан кийин бериш керек. Экинчиси, бирөө илим таркатат, намазга келет, азан айтат, Куран окуйт, Курандан талим алат, Курандан талим берет. Буларга кызгануу, суктануу менен дагы сооп аласыздар иншалла. Эми убакыт الوقت يعني. نعم الصلاة. Вакыт бүтүп калды. Казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса деген. Микрофон менде. Токтотойлу. Азыр бисмиллах деп оң бут менен мечит аттап кирейли дагы. Азан айтылып 5 окулгандан кийин анан мага сөз кезеги. Кандай дейсиздер?
içine girip alıp çök düşüp Jılı Meçit'te söyleşeyle. Bağrınızlardan Allah razı olsun.